Jumatano tariki 23 cia mweri wa 2025 mkwatweni kirinteto cia wero thamwanja mbitawa mutembei adwande ikundi keremi ba maya ni nikyo kusto nikitongereto ni mukadieti wa Silas Kirimi bo itaremi ne bakuthine kabuna ne kumane no thimi bo majani na kilondene ya ibanda bio bakiari bo wite bajani magini ya kudra yete wakiru thimi bo ntubura bo cho kiaremi na nyuma bonene baduwa nende nikababa kenderia biashara kumbi majani yo anto otomano tekio bakwidra bakiona ne bayanite mukana yo antuge 14 madata yodre ya kithikiro kithiati uba kedra bai kamugomo mi gotebende ana nogoka no rimwe akerutaniria lakini kiria athi kugwata ativendi gutekindu amba kugwata kingi mutethia ne akia mabakia makia gutetera murimi umunini wa majani takyo kusto bagishumiria kumeneria rekeria ba factory mwanya iria bakugarimi barabarunga merite ne bagutetanira bagutarithwa majani bakiuga baigi baonoka bakwana na majani kaire na rabakuga ne bakuthingatira mutaratara junthe jo uketha kijani ada bakethaga mabura jairi na muchoriro na nande bakiuga bare mundu nora bagutarithwa majani jau ni erekeria bao ara nande bakwa ukaja gutwiketa gara riu ritujukirwa na orito bakathithia maandamano kiri factory u biria bigutewa nande tutikwero imbio yongwa ikwenderea koi tukuria directors bakarenthi na arimi babere imbio yongwa na batigota majani yetu agwatwika jagatewa kairi na tukethete biere na mucoriro itokuria thirikari na directors betu tukathithia mugomo nyumentuko 14 kuma na arua iria twaketha mairi na mururi tucoke tuthie factory twithiriria na kuku ni kuratorithwa manjani andu magera gwa mate tukauga niki ni undu tutiendaga kuona manjani metu magitewa tondu andu acio makorwa magita kindu ni aria matari na ruto korwa tugiteithwa ni director taira ya ijiria kia mababa ruga murimi eta na mbere gutarithwa majani u bakabera ne bete na mbere bakajende kiri kambuni chanto vyumbe director bagwe bwenderea guketha majani gukuta majani ubuguta na ngera murimi oroga atero majani jawe kairi nendi ara kona kwendia kinya private ira touga iraga tukendia majani yetu guteguta nontu na ukageta murimi wenda gwituriro majani ja wendi watweka ja kuthuka ikira gikabona wikirie ng'ombe ciaku ikara kana wiki ara ukenda muthiene kiri factory ya michi mikuru ni barombete rekeria barabara gerwe ni arimi kurita magamba kotini kenda murimi uweta na mbere kugunika kumania no rimi boy ba majani up to now iba itere director baba areo na director baba no batwirie magamba kotini na tugacokeria kairi murimi atathura director acoka gutura gwa kotini ku kwari kwenda kwawe na kethera ngukwandika ngugi ndono utikumba kurita ngugi je bwega kambwirio kwa babia ngandika onge kobwiro mbike kotini factory teno gwigutura mici mikuru ivinda ria rutirwe mbeca nini twanetwe ni twagire twaturwa tondu tikwo kwiro matari za mbeca nyingi na riria rugu gwa factory ya butu atukora tukiona natwe ni twerekeretwe ke report rate to shewero reakwa rieto ni mutuge kare atongere boyuthi kumashio ke borende bakathi tenga banomero mutuma twethinge no ntu otaro mo wanjoe karwetha utweka minister miunda county ne ya Meru tebacokete mubunge wa mugambire ndikiri nkatho no tubotira tukuna muntu mumwete ndene yacio kiu ari minister thirikari ne ya mutuma twethinge nende ne boretie njoe karwetha wona rikyo kuluko ni bunge ya county kuthire tungata Meru boyanda kinya kuthire thina cia miunda gichione ke borega kimutegi na ribotie atongoria bandhuke mbethe kuma ntere mwanya cia bure ibomirite uchokia nkatho kiri ngavana wa Meru mutuma twethinge no ntobo gutara Joy Karwitha ri minister wa minda kiri kaunti ya Meru na ngurukia yuthi baba baruga bobo bumanite na kwirutanira kwa mubunge wa bure mugambire ndikiri urarugamire no chamba bonene ugabore tuthuriritwo muntu no omwe kwira ngavana ibwe kama no turi anto babure nontu kwina kerere rejite muno ndene ya Meru ria mheshimiwa Ndikiri araugite burite tegeri itenengeri waziri na ngoromba ngucokeria nkatho muno ngavana wetu nontu naraigirwe kiriro kya mujumbe wetu mheshimiwa Ndikiri na tunengera minister
atirende kuthikira gituma kira kiraringo gia pinzani antu baba twate kwendera miru itho ina ngwataniro barabara na githirika ngira umire ibarenda kona nerindikiria kuga makosa kuga buri tena minister lakini ngabana na ronere ou mheshimiwa rendikino atetera kintu kina maana na arikia kumunengera waziri na ngugo thank you so much kumunengana waziri ndene ya buri constituency antu barabara aringe tuma bakirumana ndira bona bakirunga mabauga na nde buri tuina mwana na tumukongashureti na thai ndiona kaire no boboshoka kaire bakenda kumeneria mwari wetu wa buri aba tubere baithro bene heshima nyeke tho baumete buri na muno ndenda kuandresia antu baire baumete ndene ya ruirwa rera MC wa ruirwa rera na ore ku MCA ankuga ibwega antu ba mheshimiwa Rendikiri gutwariria ja buri constituency riria batwe twetherwe tutina CC after mheshimiwa Mutuma Ntoithinkia gavana wetu Omerwa kuthithia appointments wingi ja youth batu turatigi nyuma ja buri lakini na ndei tukugwa to represented tugachoka tukauga ibwega sana nontu bwa mheshimiwa wetu Rendikiri ketho atarizera voice yeu na raise concern yewe tutenge kuthikirwa mtu keja kuthithio bwega kana ukeja ku request gintu ibwega gwanenkero gacokia nkatho na ndi naru ndenda kuga ibwega last time tukwija itorire governor wetu atunenkere CC na ndi narombera tunenkera. Thank you so much nontu bwa kututetera itukwero atekorari na ndwa na governor wetu korendete buri to accounted as one of the sub counties. Thank you so much. Warira Njoya erigeretwo kuthunjia assembly ya Meru mathama kaimayite atongoria baba bena wirigiro bunene bwa gukuruka wake kumurombera mwathani muno on Thursday apishwe akurukwe EMCs beto na apishwe nawe atonya ngugi ne menditera amberio twitera ngugi Joy Karwitha bombe utuvetera we ba mutonyithia nikenda mbo gutwitera ngugi itwitikitie Njoya gaita ngugi na tukona result ciawe injega iba kuromba Njoya karira gitigi kia raithirie thina ya taito ira yithiritwo gichumbura muno akariba buri ruirwa rera kuna thina taito ugeta side ya rorera utina taito ndins nkuromba oreke gutonya gitino karira giti ijo ndene ruirwa rera na gutina taito ciombe gutusukumina nekera taito ciomba kuoneka kirwa nari na thina ya miunda especially ya jonge jure ya wo twateterete kaire jure ya opposite yeroke chwankunga market chwetere na muntu kuma giciumbunge kia buri ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi. Rais William Ruto narombete China kwithira bakionjorethia nthiguruni ya Kenya nontu kwina rera riria okura ko biashara kerere China kwa ndiunga kithirikari ya ntuku ithatu Ruto wete Kenya no kulukira kaita kia kama ntu ingi witina mbere miari yawe ni watimuru ni Mr. Cheng ura wete pakongela kathalikiri mantu ingi wonjorethia boiwanda nthiguruni ya Kenya. We have invested in the construction of factory buildings covering an area of 100,000 square meters since last year in Ash River Export Processing Zone. All the factory buildings have been leased to 4 garment factories. The first factory has been put into production, and the other 3 factories will start operation within this year. More than 15,000 jobs will be created by our investment. Our 3 years investment experience in Kenya proves that it has a very bright future to invest in manufacturing industry in Kenya. We will continue to increase our investment in Kenya and support more and more Chinese enterprises to invest in Kenya. We are confident that we will create more jobs in Kenya and do believe Chinese investors will succeed in investing in Kenya. Kenya is open for business. Our country is undergoing rapid transformation, which constitutes the 4th medium-term plan of our Vision 2030. This agenda is anchored on 5 key pillars: agricultural transformation, universal health coverage, affordable housing, the digital and creative economy, and the development and expansion of micro, small, and medium enterprises. Distinguished ladies and gentlemen, as we mark 6 decades of diplomatic and economic cooperation between Kenya and China, my current visit seeks to chart a new course towards mutual prosperity.
We are seeking strategic partnerships to expand our infrastructure, including transport, energy, logistics, and urban development. I invite Chinese investors to explore a wide array of opportunities and priority sectors in Kenya that are ripe with opportunity. From manufacturing, we offer promising prospects ranging from textiles and pharmaceuticals to electric mobility and construction materials, all supported by Kenya's expanding industrial base. In agriculture and agro-processing, where our rich agricultural base offers a double-digit return on investment. Mwerekeri wa ikundi kauntini ya Meru Mugambi Sande na mukaidite wa Fantasma jabo bowete Meru na ikundi manayana ya 50 na motho ya Meru yabatethi bonene kiri kwerekania ikundi bi ni boretia Meru kwe yamukenda kwithira nende bakiandikithi ikundi bio kutina womo bakiwa bakaudia ntaira che kwerekania na kuthira nkusenio kiri ikundi bi Muthuri Muriuki na riboti mwerekeria manthu jegi Iwanda no Mugambi Sande na mukarigite wa ngwatana Iwanda bionthe ndene kaunti Meru no Fantasma jau baugite nandi motho jara njakurukitwe jegi Iwanda jaketho jakabatethirie muno gukura na kinya gutethaniria ya amendment ikurukitwe na jara jate ya sasa wa jate changetwe jatetheria society chietu gukura bwega na lot of cooperation na ngwataniro na no tukuona nonto Director Sande na mbelerie maunto yo kagita mbele kinya ya tonyinde act itukuona iya ututethia nonto nja kureta harmony in the cooperative movement ya ngwataniro na twinde nande muntu wa mera atongithua kinya muntu okawa muntu eria kaigwa we na atongithitwe so iya uturetera harmony ya kumba kurita ngugi turi amwe as one family. Inkuthangi county assembly yetu nuntu bo twamendera act na itubere ibwega nuntu baritere ngugi na igitari kai na tuge ibwega kamiti area ya cooperative ire iraspia endete iratongeretie mantu ja itumere ibwega na assembly onde na speaker na aiti ngugi ba county nuntu bangugira baiterete act ije na baiterete cooperative cha Meru patwe as cooperators ikubwira tugaitera Meru ngugi na tugakaria into bia Meru biria bige araba ugitenga bana Meru na general tha kiri kundi bionthe kumba kwijamwe na guciandikithia jaki Iwanda undu bara bukuthithiko waja Meru kwa mpwe muno. Thank you ibwega most of the cooperatives are marketing cooperatives. Society chonde cha kawa cheria cha maja cha mavokando cha mira cha beniko cha kwa chonde marketing cooperatives abakarande guru bakalimento byao bachoka ba market yamwe ngabana wetu na ku request antu bonde baraba gwita ngugi fulani ndene Meru bagwatanite bale amwe ibachiunge bejo bijinde chetu tubatithire cooperative society na tukaba support kinya na management skills training na team building nikenda bakomba gwita ngugi bale amwe na bakomba kulimenta byao bale amwe na bakomba ku market bale amwe itukuromba bwenda kuthia society bukejo bijinde chetu within the shortest time of 2 weeks together tubulenjira society na ngugi yetu ni lobbying and advocacy na nikenda tumba kwithara tukimba kumenya thirikari yetu uria kuthithia na uria tukwenda cooperative movement yonthe ntari na riri kaua iria mila ikwaji beniko housing boda women groups ichonthe iria registered icho turungamirite na composition ya this forum consists the 500 baretaga muthenya ruju ikwirigiri kurigiro go mawatho jaja arake amabonde bakatho bakijamwe kugwatanira ngavana kwambira rugendo ruru rweru na tukulomba na unyenyekevu mkubwa cooperative movement yonde yumagare tutirimane kaga primary school nao nio twatirimana na ngavana wetu uria wejete ku launch document ya Meru County Act ire amended director wetu atutongeretie kumenya yariko
antu bonde beje ni kenda ba tuka launch act yeje amended yetu ya County Meru Cooperative Act na bwije Meru County ni embere kuthithia act ndene Kenya na itutwira kuendelea bwega na batwi society chetu ichite bwega. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutere wa Kangangi. Otone kanya kono ka inchokerete na nteto ingi. Ongera nko rumori rwimbaimbe Wero FM 96.4 rumori rwa Ameru umamundune ejawerune. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kiriro kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare ibati kugita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kuiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Tuenda gazera mega kira ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojuka nebo mweri jwe tano nibwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719-223-223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. MCO mawa Duncan Kangwana na wathiri ugaitiwa wita wake basi wenje rwabo wita na mbere rutero mawa ni rwangarathanite bonene wantu yugendi barabarene ya mawa wita stadium wita barabare ni thera ita kirobisi nyingi chithirikari na kunde batiro shiron taira kenda kari batekare thina wito cho utungata bothirikari. MC wa Mawa Duncan Kangwana nonanĩtie kũrĩa kwanĩrwo kwawe nĩ sewerage system ĩrĩa ĩkwenjwo taũni ya Mawa nĩ thirikari nene mũno barabara ya ũtonya kĩani kĩa stadium obicine cia DCI, DCC na kinya koti nontu barabara ithũkĩte bunene na nĩ mũtolo wake kumania na mũthetu ũrĩa yũtawa barabara ene na nĩ kaita kambura. The MC wa Mawa nkuba ndi very frustrated kana ntiwiritwe thira kuona wakazi ba Mawa ninya bosendi ba Mawa barabeyirite unduma muno area kwa police station na area ya judiciary nonto otebi otunduma bakuona okilukira barabara inkwenda kwari na contractor oro ithirite akibwithie sewer lane nonto sewer line mbere kabisa aminjite barabara ne gategate na tukimenya bo barabara ne bangiri ko yakubu ere mwere gekirwa lami enen kariara kitha barabara ya tuwekirwa lami kitha sewer lane ke kaiturengi nonto emikira barabara ne gategate inya garike kubwegwo thai ngari tona cio kilukira thai mburene rwero yuri njirene mutolo takataka yuri njirene
ngari tukona wetera anto batukomba weta na maoro oya kuolele bonga muntu kiloka pikipiki sio kiloka ote kombo kiloka ithenira ciekwo so inkunya thiri tutethwa itutethwa na njira ya heshima. Untubu ni butumite akariba kithorbe na kaita kaumu betito so tungata obisini usia kithirikari na barabara ye ni onkake yotumikania akariba annex na baraba tura stadium. Ninkwenda kwa na wasiri wetu mheshimiwa Mugaa ora tuenderete muno noro mwatherete asukumete genda siwalenie mawa yethere kibwa itokuwa ibwa yani yake national government lakini ngueye ne kuriteka iterari tagirite mbere kwenja untukuna mutolo mbrene barabara tuke kwa impassable anto batombo kilo anto ba next ya batono kilo kira barabara ne thogete yo batumerero the only road barabara wetrara between Mawangaos na Sentipo iya inganire barabara wetra ketia si atura next iya inganire ende the anto batuko no kilo kira ngari sirara tauni na bawengi batukomba otura na mawa kuna thina itarera roi busie drone njema ina thina nyingi muno tukibwetha sendrone njira tukibwetha siwa line itukwenda tubwethirwe ne heshima barabara amini siwa line batwetha kumere turuone na kwa police ya turira kwa DC ndene na ara kuonthi barabara ene kubatera kwethira kuri mwanga ya tura stadium inyaka rekia kwethira gutekura anto bateo no kilukira mwanga thai nontu na kuonthi kuthukangi ngari togiloka bikibiki togiloka anto aba kura thina bonga muntu giloka ikakutheta. Miario ya Kangwana ni yikine mwiroke wa wodi ya Thirugaiti Josephat Bario tukirwa no ariwa kandi ari nontu kwe mtu gwete kona akotini kidogo lakini kandi aria ndethira mheshimiwa Kangwana barabara ene wetuika barabara tukuluka na barabara tegere wondre mawaki ire savu our sub county Kinyambroad lakini barabara ndi areti contract to nayo thai udi akwenja sigwa engine ndi akubwethia but ithare bran kuromba romba contract to na barabara eje na rongamie na gerongamia na so handiko egere anto for the time being press chemie na begera kamora kidogo bona bokulogra. Kangwana na urite mukandarathi uro ingu ya kuthondeka barabara ye ature maramu na aromie ngwe mwanka mbure semie akiure waziri wa ruo engineer Kimurithi Mugaa kuthia Tirontobo twinkuromba waziri Mugaa nari na ntora bakurita ngwe bara contract ngweye with immediate effect barabara ye kiro moram na aromie ngwe mwanka mbure eke ngwe yanjirire ringi na yanjirire na atumire planning na batu consult town plan no mawa na batu consult bara bange bakusika wakubonda nonto otengo irta tena plan bara line yake irate ateka barabara kuno otethi kana no to athina kiloki barabara ya to ikro lamitika igaitangorenge mawa yonde nunke so inkromba na simare nene contractor okurita ngwe line yonde abatu mesokera kumara njiriretie mwanka muthia nara ya sogerwa marinya ya gathikwa kwa kromoram laini ekenjiro kundene nonturo ruonthi barabara ne ruri ekenjiro ndene na mwanka ya tura na itete antu ba next bakia unduma safi si unduma ambayo iko na madharau. Mkiripoti Rawero TV Kumembe Mbito.